paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas betan. Kaya napo daw ti balasa nga ada iya tersinan ni kagawad ko nang. Ay, artistahin ako na da iti Tagalog. Ni Maya dayjay. Kaanakan ka no ni Mari Kuanang. Ay, jaklaim pagarop nga dagayam na pintas akaanakan na. Iso kanupay lang tagbantay ka naglako iti tersena ni Mari Kuanang. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersinan ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa kaumisam-isam inteng. Kasla ada plan-planwam. Amam, kurso nadak na jay abalasan para ka ni Kwarong. Anya? Anya itayan tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmaya tinanagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di? Agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti may sabuti nga arak. Ken dilata apulutan. Mapitla ang Kapitan. Atoy, Kapitan. Agyaman nak aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! Umay katag siya ta! Ay, katuan matang kay. Day talaga ayam. Kwarog. Apa yang kay? Nakitam ka dito na pintas abalasang nga aglaklako dito tersinan ni kagawat ko nang. Padasa man nga arman. Ay, Uncle mate. Kunak noan niya itayan ti arasas mau. Tinasayaat. Agin dadawat ka man iti baso, no agin bubulod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adala mapan mo gatangan. Ang nagbayag kamat inteng. Kinaduak nga min ni Kwaraw. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasang. No di namat amo ti agaram. Ay, mataktekan akon ka ni Kwarog akaanakak. Tadi mo lamangas asawan. Si kakit din ti mataktekan. No di mat mataktekan ni Kwarog. Madandanagan akpayan ka ni Kwarog ka. Na, agat arak ka, inteng. Nala, mangrabi ikamatan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngaminan amang uray kan ka, iso anangan akon. Pasensya ka lako man kaya't ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramidak ti tumulaw. Di nan tumot ngamin amuti agaram jay luko aka anaka. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anjat makunam. Napintas anja. Kuang kay. Napintas unay ni Maya. Mabaina. Anya? Mabaina ka talaga. Naimbag no kayat nakdayjay. Kasano nga ron ama amwam. No di nakakayat, wano kayat na ka, no di mo matpadasan nga arman. Jak kayat. Na. Ibaganan tupay nga graramana. Yay. Adaman-damaga, Kwarog. Anya day ta? Adamat la ka di planom ang mga sawa, wano awan. Sungbat. Jak ilibak. Damot planaw. Ang manya. Anya? Basta. Basta. Makamukan. No di mo kaya ti mga sawa, di siya kon. Saan gayam? Mga sawa ka lang to. Sardaman inteng. Ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ta. Ala, pakbet nga ron ti ilutom. Tarong, parya, sitaw, karabasa, ken arabang. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, ariglado. Mapanak ka ron din. Agsubli ka adagos
Ta siya kung ti mangiluto, iti isang put mo alutwag asidaan ta. Maya. Ada kanu ipundo kan kane kwarab. Anya? Awan ka di pa impuno na. Maya. Ala, awan mo at kapitan. Ang mga no din na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni Kwarog. No di na pa impuno ti ayat na kan ka Maya. Anya? Saan ko apaglastog? Ni Kwarog. Kinasing pet ken nagagat. Ala, ni kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Dayje Amaya para kini Kwaraw. Kasta nga raw to yan. Ay, apoya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan kini Kwaraw nga addaanan iti husto atawan. Kan nakaturpos sa kanupayan iti kurso na. Wain, kinapudno na. Urayin na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pagasawaan ni Kapitan da Kwaraw kan Maya. Ay na, no para mo't kanyak tuyang. Saan nga agbagay da kwaraw kin Maya? Pagkunaamot ngay. Una, napintas ni Maya no maidilig kin ni kwaraw kakanakan ni parinday. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awan lang tayo mo kong tuyang. Agiraraman mo dahil parinday. Ayan ti impagatang ko kan kainteng. Apay nga itakalaan. Urayok ti impagatang ko, tagluto ako man. Ang itakala nga sumangpat. Ayan na nga, agpasuti ginatang ko. Nunan matan, nunan. Nagkunang amin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga. Inala iti nang ibatak. Sa dinaw. Sino na kagawat ko nun? Tayo suti na ginuman may. Kadwak de paribadong. No kasta. Dayjay manen Amaya, tinapan mo ginagara. Mga nusika mo ti gusto kan ni Maya. Sasawin mo. Ay, Dahil nakspay, sublian dahil iti pangpakbat na ginatang ko. Darasam! Katnay! Mabisina kon! Salbag ka! Damit lang ang plano ang mga asawa ko araw. Ibagam ti panagayat mo ka ni Maya. Tapno di na kakit unaan ti sa balay. Anya nga iti aramida kang kail. Armam makaasawa ka nga ron, no, di ka agarip, ay luko. Kuha nga minangkail. Anya man ang data? Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan, ti isursuro ni Paribadaw. Apay aya. No ko na tinukmaan na kano editi ararman na. Di ararman na ni Tuyang, di mo tutula din. Tinukmaan na idininana tuyang. Kano? Di mo panpansinin data. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim ting pagak. Tapno saan ka amabaakan di taunag ti pantalon mo? Nagbakak lang nga roday. Anya ti bagang, Chief Kwarog. Apod niya ako. Anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya ti napasamak iti barukong mo. Apay nga aputa. Ay, kwa. Pagpagak pa nga umuna ti barukong ka. Korni kamat manong Kwaro. Pangasimadahing di na ko makatawaan. Seryoso ak iti ibagakan ka. Anya nga min aya dayta. Kuha nga min.
Agayatakan ka, ading. Anya? Ni. Ala, agtigtigargar ka mat na namang ibagbaga. Adda ka di namnama ka, ading. Apay ngay. Agpigargarak matang. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Ala, agawid ka, tamalamlamin kan samot. Ha? Narigat na agurigor ka, gapula kanya. Apay adda aya sakit mo ang malarya, kwaraw. Awan mo ti amaw kang kain. Kumusta nga? Naibagamit lang ang tipanagayat mo kani Maya. Jaksan itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti ipasimuda ag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mapat. Pati kayo ti dayta. Alaki di. Itap na makaasawa kan. Agaram ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Mitlagayam. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya kwaraw. Iso ti babae kursunada kahit aparakan ka. Kas lamadlaw ko kita damot ti simpatyam kinikwaraw, Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, tay ka pa adamag kanyak iti maipapan kinikwaraw. Agar-aram ngamin kanyak ni Kwarog. Kasla kayat ko mati makiasawa di ti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Panagkita ket, kas lamayat tilangam Hmm? Kaawahatan nga danam naman ni Kwarog no kasta. Bagay kami kadimot lang ka ni Kwarog no bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa, napyalangay no bumirok kan iti sa balay, Maya. Anya? Ni Kwarog akanakan ni parenteng, kit ada sakit na makaalis. Ha? Ay, jak lang pagarok, tata. Iswano di mo kaya timakaran, sumapol kan iti sa baling ayatem. Ay, agyaman ang taimbagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Kung kunak lang dayjay, yung sa napudnaw nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Ay saus ba daw agar-aramid ka manen iti pangguraan daken ka. Ala, kakin ni Maya, ibabawim timbagam. Ay, kita damag kingkwanan numamatay uno saan. Ay saus, mamati dayjay, nga main laklakayan kan anang ibagaken kwa na iti kasta. Ita ito, mano niya teramid ni parenteng. Tila pakibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasadak di tapusaw? Adda ka dimot lang namnamak? Dirit saan ka, Kwarog? Awan marik nakapanagayat kan ka. Ha? Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Ay na, nagsakitan na danggan. Anay, pusaw, naut-utlaw nay. Lading ita, Kwarog. Anay! Basol yun sa ito yung kail. Ha? Ay, Apa yan? Apay abasol ko akong kunam dito. Ay, ipilit yung mat ngamin nga ramak ni Maya. Nabasta daklagat nga raw di. Dakla ko manimbagbaga ti ayat ko kinkwana. agore ka. What's the happening? Kat kunamat. Nadlaw mo ididamaw nga ada concern na ken ka. Oh. Dakla ko man inararam. Yay. Mapayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Ada kapitana. Adtoy. Ay, agyaman balasag ko. Adtoy matibayad ko. Nana, mabalin ka diti agdamag? Anya, Anya nga minti sakit ni Manong Kwarog. Damagag laang sakit na.
Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay ngamin ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanyak nga adda ka no sakit ni Manong Kwarog ang makaakar. Anya. Oops. Jack malapdan ti bagik kan kararwak pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay, apay ngay pare. Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanyak. Ha? Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma. Ay sus, nabayag akinilaw kan. Yay. Kit magiling ka iti husto iti bitukak. Salbag ka kit di iti 1/4. Parinteng. Nagkuna. Mapanupad padaksan ni Kwarog ka ni Maya. No di ka kit loko-loko ataw. Ibagam kit din nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Makitam day tanga imbong at tinaramid mao. Kastao na laki din na pungtot kanya ni Parinteng. Siyempre tadi na dahil mo ti plano na may papan kada Kwarog kan Maya. Kit santo mo lang agbagay da Kwarog kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pakibibyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit adda mabalinda iti biyag. Nalinis dagiti kukuna. Nagatid daw. Ita, niki din Kwarog akanakan ni Parenteng ti pakiasawaan na. Ay kasilaing dadya balasang iti sidong ni Kwarog. Ti konam kit day. Adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anum ayan ni Maya. Takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog. Isumot lagaya makas diti sa ukanyak ni Maya. Ta siguraw, namati ti imbaga day di atataba daw. Ay, pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit mo tinakam ko iti inaramid na kaanakan. Iso ano anya ti kunam di idarom mo ni pari ba daw? Ha? Mabalin mo nga idarom. Tapag multaan tayo man. Tadikit agrawam day jay ataaw. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day dyan inaramid na? Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na rum kayo. Gapukan kwa na. Ibagam ka ni Kwarog. Tamapan na ibaga ka ni Maya asaan apud no nga adda sakit na ang makaakar. Ay makapasuron ti aramid na jay apari badong. Amuyo lang nga ruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Una, tapno agnakam. Nangag ko nga itarum na kakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam badaw. Ha? Aya. Sakbay nga idarum kan multaan da ka. Makiariglukan. Anya ti aramiday. O di mapan ka ayan ni Kwarog. Dumawat ka iti pamakawan ng runa kin ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay uwin to yan. Sige, aramidag timbagan. Ay, tiniliwan dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Ibaga kun tipod no. May sang illegal recruiter ni Maya. Imay diti lugar tayaw takayat na nga itarayan ti basol na. Nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na. Anasaysaya at laangan sumukaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalawd. Ta nataltalgad ti kasasaad na. Anya nga mo tayo. No, ada mangdangran kan kwa na. Di nakarkaraw. Dayta nga road, Kapitan. Ay, isumot laga mga pigpigar-gerak idi anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo tiga puna. Tagayam, kas jay ti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilawaan. Ay, uwan nga rin. Jak impagarup akas jay gayam. Sapay nagpintas mo. Ay, Naimbag tanda kayo ditoy, paray. Kwarog. Kumusta ka pare? Alay ko maday ito'y agundaway. Ti dumawat ka na kayo, kini Kwarog, iti pamakawan niyaw. Maday nga agpaiso ti naramid ka, Kwarog. Paray. Ada iya madi nga inaramid mo. Mayat kit dia.
Husto ti inaramid mo. Gagdanag, tatabadaw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron no kasta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwarog. Ay da kami ti agyaman kan kaparay. Ha? Taga po iti inaramid mo. Saan na ilawan ni Kwarog ken ni Maya? May sagayam wanted. Oh, Wanted. Wanted ni Maya, paray. katwin. Tiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin ti agdardarasudos numaminsan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, si kamagayam pare ba daw? Ay, wag. Siya, paray. Anya nga iti good news ita. Anya, good news. Bad news, kuna ma. Ha? Imayak, tagreklamo king kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngayon nayon kadagiti listaan dagiti tupad. Ha? Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko paray. Tanusan, agiskandaluwa ka talaga. Ay, sige. Don't worry. Inayon ko tinagan nyo iti listahan. Masiguradong kadimulaan, akaraman tinagan ta iti listaan dagiti umawat iti nasao at tupad. Wait, tanusan, siltokak timoging ni parenteng. Ay, nasayat nga raw no kasta. Sana mabalin nga wan maawat ta kwarta. Ay, kanugayam nga iwaras dati kwarta. Kapay amaw, tinasayat, urayin talangay, no kaanaw. Sige nga raw, tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta. Inayon mo tinaganda pari badong kan marituyang. Wunin Tao may da ka agrekla-reklamon. Anya? Nagawan babain da. Amo damat para laeng ka dagiti marigrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayati kwarta ama ited iti tunggal may sa tao. 10,000 pesos amin. Da. Medyo dakila na. Ay sumot lagayam Iso apaginteresan da. Pag-interesan da pay laeng. Dinto ta saan damat amarigatan iti panagbiag da. Ay, wen nga rod Adamot bukod da alukan. Dakkel mati balay da. Kan, adapay pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman kakadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na, Kwarog. Saan kagawad? Uray siya, kawan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga ro da tatabadong kananatuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno amom, may saakmot kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, ado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami kat iti kasasaad nor arigawn. Ay kating kaya reklamo akin yang kay. Mabainak mo't Kagrunaan na, may saak akagawad. Ay, Gusto kayaw. Isuasaan arumbay nga umapal kayaw. amom inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da pari badong kan marito yang iditupad,
Kat nasayaat mo ti panagbiagda. Saan ko idangain na yun, Apolos? Ngam umayda nga ron agrek-reklamaw. Ay, kat di mo kumalatan in kaskaso ida, Amok ano jackpot gan ida? Mapandamanan agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag ajak kayat. Amo meten ang nakababain ti kasjoy. Mayak paray, takayat ko amamuan, no kaano mi nga ta maawat ti kwarta may. Na, No mabalain, saan da ko mamol abay bayagin sagbay nga iwaras dati kwarta. Agtrabaho kayo pay. Anya, Amin kayaw nga adda tupad na. Agtrabaho kayaw. Agdalos ka dagiti kalkalsada iti masakupan ti barangay. apay masapal. Masapula. Isu nga agsagada kayaw kun ni Marituyang. Tarugyan nyo inton bigat ti agdalaw. Irigawd, tanasapat ang imay. Rinugyan daadagos tinagdalaws. Agamjak makita ni Pare Badong Ha? Nay, rinugyan na magaya man din nagdalos dito'y paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nanalado kami paray. Naladaw kay lang harudin. Umisim-isim ka pa ilaang mat. Darasim. Ay, mabit lang nga paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pag parkingan. Ala. Yung kay parkingan tilugan mo. Tagtrabaho kayo. Umay kan abadong. Itayak pa'y nga agururay kan ka. No kaya't mau, si kalangan ti mapan nagdalaws. Anya, Iturog ko langin dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nagdalaws. Sa akto matagawad. Kunwaray, siyak ti kapitan ita. nukas ta nga raw. Dito yak matan sirok tinakal akayo nga agilan. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitana ka na. Bayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da day ta. Naruamdan. Ngaruda, padasan taman mo ti kunwaray. Kapitan kan kapitana. Pangaldawin ka kadwa. Gawin tayo kitay. Gustawn! Unay ka dahi tapanagdalusan na ya. Agawin tayo kiday. Mabisina kaun. Kadwa. Mangyag ka no da chip ko arog iti makan. Iso nga urayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging kaiton malam. Anya, kunak man nuhap nila. Di pa nagdilas. Ngarud Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, una yan. Nalabas mo dahil ta parang parigat ka tayo ni parenteng. Sakbay ang maawat tayo ti kwarta tayo. Ay, kahit anyangin ngarud ba daw. ay, manusan to yan. Agawid na kitay. Nagkunamay sa nga aldaw nga panagdalos, Mike. Nagsubli ka mat adagos enteng. Kompleto ka di mat laeng dagiti na panagdalos iti kalkalsada tayo. Keno inuray ko pa da Pare Badong nga imay. Sakpay ang nagawid hak. Ay, di mula kat tinulungan kan indauluan dagiti na panagdalos. Masurunak. Isu api manaw kami kanikwarog. Taapay, amasuron ka. Keno agreklamo mo da Pare Badong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsi da nga imay. Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay anainayon da ititupad kunadan to Ay, day tangarod. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo dagol. Nagawid damot ngaminan, kapitan. Asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti half-day a panagtrabaho iti may sang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badaw. Siyempre, da kayo, kapitan. Iso nga rod nagbati kami dito, oy. Talaga aloko day ta Pare Badong Kinapudno na, saan da apulos ang nagdalaws. Naggigyan ni Tata Badong iti uneg tilugan na. Kastagaya. Imbaw nak dito ni ang galindang. Ngay bagak kada kayo, whole day ti panagtrabaho. Anya, Whole day ti panagdalaws. Saan kat nga half day? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aging kat alas 5 ti malam. aya, may sal daw ka daw.
Sana ka now? Pud now tinakuna ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw itilas ti sa nga pulong aldaw. Aya, ay nagadun nga daw. No diyo aramiden dayta. Diyo mat maawat ti sa nga pulo aribo apisaos. Agyaman kayo pa ya. Tanain na yun kayo itilistaan. Anya. Ada ka dito ni Parenteng. Kan kuaraw, dagal. Awan da dito tatabadong. At damot sa bali ana pananda nga main. Sige. Isurat mo dito notebook, tinagan mi kanina na matuyang, dagal. Wain tatabadong. Ken ada ka dito siya nga aramaten yung agdalaos. Ay, awan na. Bumulod kami. Anya? Kan may saan kami magagdalos? Ha? O may kami mo lang agpacheck ta attendance. Ha? Kan agsubli kami mo't lang, tada papanan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo'y bagbaga kini Parenteng. Sige, tatabadong. Tinapay man ka mainom, Maray. Mabit lang. Oh, adtoy. Agyaman ak, Mari ah. Dito kami pa lang tersina mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang kami agtrabaho kami. Itinto ta saan mo't akwartan ni pare inting talaan me. Saan mo't ka ta kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen ang... Apay nga main ana inayon kayo, ititupad. No diyo mo't kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't Maray. Nya, kalaki din na ya. Pobre ka di matikastang ada kotsina, dakkel, tibalay na. Ay, katswerte kami ah. Narigat yo, ay mawatan tayo tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pare badong? Wan, Kapitan, isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sada umay dito tersina kagis istambay. Ay, pudno dayta kapitan. Na, Saan da tumulong iti trabaho? una yun. Ay. Makita da, noon niya ti aramidag. Masurunak. Ay, kapitan. Diyo ibagbaga nagipulong ak. Doon pure. Ay, un gayam. Asino pa dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Nilan daw kapitan. Ay, Intrabaho ak laeng kaputa may sa disable. ay, nukasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo tayo attendance ba, Parenteng? Ha? Ta ikoreit ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, kanituyan ka. Ay, agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay, kas na kunakaon. Agawid kayon. Ta kitaan me. No talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa kanituyan ko pare. Ay, uray. Adaw, dagiti makaibaga adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man lako ma iti basura. Anya. Di ko nayo siguro. Di da ibaga kanyak tipod na. Dasayaat mo tainted da iti sabali ti tupad nga agpay kumakadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna ngamin na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasi talaga? Akas kadagiti daduma dita. Kasano nga main ang maanusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan tinakipordiya iti may sala kumangal daw. Pudno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alain. Ay, di dala mabaeng. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawi ni Kapitan ti pan nakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisita ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo mampay panunutin dahi tasugal tuyang. Nagsasaruno nga main ti pan nakaabak kaw. Anya. Masapol amapan ka kin ni Kapitan. Agpakpakasi ka. Kasyan na nga ta ni Parenteng. Ay kat padasam lata.
Nasaya at met no impasam iti sabali titupad nga agpay ko makadapari badong kan marituyan. Ay, wala, ta masursurunak una yun. Day taterumbang, tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay, day tagarod. Talagang adda ka no dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal, kat no saan damat amako na a pobre. Agam karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Angkay, dani tata ba daw? Kahit na kayo ang makasarita. Anya? Ay, sige. Pastrakam dito eh. Ay, pangasim ka diya, pare. Makunamot a pobre ka, may. Ay, sumardeng ka man. Pobre ka dyan. Wala kang hiya. Ayunay kan, pare. Awang kwarta, may. Iso nga. Ay, anya, maday nga aramidin nyo nga eh. Tupad para kadagiti marigrigat wano makasapol iti tulong. Iti kayat yaw. Agawan nyo pailaang mait. Ay. Agawan nyo ida. Ah, Hindi kay lamasyan kadagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pailaang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. ay, kwa, pare. Kastoy, nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Pixman. Dinto maulit na ito yan, pare. Sige, sorry mat kada kayo kani Marituyang. Agam rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pangasim mat Di yo kumamat paginteresanan dagiti ayuda. Wano tupad maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo Ta makuna nga addaan kayo. Ay, pakawanan na kami kumana, pare. Naamiris ka, unti madingay nararamid, may. Nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. Adda lang aruden mabalin nyo iti biyag. Ngam ibagayo pailaang amay sa kayo a pobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tulong. Madi iti kasta. Tapod no tinakunan ni Kapitan, akas laag agawan nyo dagiti pobre. Iti tulong ama ipaay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangam kabadong. Awan ti katangag, maray. Agur-uraya lang, iti tao. Inaramid mo mo't na pagurayan dito tersinak. Ija waiting shed at ipagurayam. May mayat nga ron dito, tamas ado ti lumabas. Ay, lumabas manon ni Kapitan. Hina, timing nga. Iso talaga, ti pagpadaanak, maray. Saan mo na disturbuan taperbian na banbanog ni Kapitan? Oh, di mo aya makita adan na ni saanin ang makapag nagapo iti bannog na. Paray! Umay ka dito, itang merinda ta. Nagaliston ni Kapitan. Ay! Wala paray! Ay, mabisi na kun. Marikwan, Ay na. Ika man ni kumpare nga inteng ti kaya na merindain. Agpili kan, Kapitan, no anya ti kayat mo. Kayat ko amin. Alag, pili kan paray. Pilya mo, hindi kang inginaan na merienda lako ni Marikwanang. Bayadak, paray. Ay, talaga nga intulod nakpay dito'y balay, paray. Ay, katuwan na paray. Eh. O nya, nabsog ka mo lang nga nagmerinda. Ay, permi. Ay, Jackson makapangan iti lutuan ni Banang apang rabyan, may. No din dinangdag mo lang, oray saan ka namang mangan paray. Anum dagita bulbulong ngay. Ay, unmat kit di Sapay tumartaraki ka paray. Saan mo abagay, ti agsiday tinatnateng. Ay, tumartaraki ak. Ay, uwan mo paray. Agtubtubon na kita bukmaw.
nagmayatan adenggan. Ubing ti lang ang paray. Oy, naragsakak makangag ka dagiti ibagbagam. Sige paray, agawid kan. Kaya't mo ka day, nga alalayan ka pa yung agawid. Ha? Ay, saanan kabailak mati umuli? Ay, wala. Ubing ka ko naman. Intulod na ka ni kumparim abadong dito balay. Kinaduan nakla anak na. Agpapaitulod ka kan kuana. Apay, di mo ammo aya jay is-istoryaan da may papankan kuana dito barangay tayo. Ada ayamot. Kwarog, istoryaan man kan ni Uncle mo. Wanan tay. Idi nga minrabe ay anagrunda kamay. At nakita mi anang itaray ije may sa bumbilya ti street light. Tiniliw yung kumaadagos. Isumot lagayam nga wan manenti may sa bumbilya di may sa nga street light. Anapan ko kinika. San mi anak kamatan ta nagpartak mata tumaray. Ang kaliklikod ni tahata ba dong di timaray alakay? Oh, nangag mo inteng. Kaliklikod na. Kaliklikod na lagayam. Saan nga isu? Intulod na ka lang dito balay dayja kumparem. Anggam saan mon akayat apat dyan nga iso tinangitaray itimay sa bumbilya ti street light. Kaliklikod na talaga, angkal. Aw, kita umot aday tarubayan mi maray. Nay, malumpay laang ngem adda nakasinde asilaw na. Saan ton akabutang dagiti tattao ti lumabas di tasangwanan ti balay may no itirabi ay. Tadan sila umay. Ay kat nasaya at no kasta Adda nga may dagiti lumabas nga oray dala tumaray ang makabatog di tabalayaw ta mabuteng da. Saan da itan amabuteng? Mas daawak nga rod maray. No apay nga amin a lumabas di tabalayaw itirabi kat agtaray da. Ay kat siyempre nasipngat gayam. Day talaang ayati rasaon. Kaslamot adda makitkita da nga alalya. Na unay kamuteng. Di mo kunaan nga adda alalya di tabalay may. No saan nga alalya? Ang mga no adda agparparang a white lady. Ay saus, di nakman bot-bot ngan maray. Tauray siya kanay sumsumgara kun iti day tangay bagbagam. Ay, tinaskang nalawagan ti arubayan may itirabi ay. Jay, niya titangad-tangadam. Awan, at dayamay. Itay ko pa'y amad-madlaw. Rikus-rikusam day tayong kabil ni Tata Badong asilaw di ta paraangan da. Kita lang ti silaw da. Kita lang nga nakitak analawag dito arubayan da itirabi eh. Ginatang na day ta. Hindi mo ko na natinakaw na. Dayamat imbaga ka tinakaw na. Di mong tangad-tangadam, Chip. Tamangan numapunday. Ha? Ala, pumanaw tan ditaw eh. Tamangan nuan yapay timakuna ni Tata Badong. Nakita day ta upa magmag na tuya. Apay ko maadyak makita ka naglukmag. Anya timako ng badaw. Mapanak ka din gumatang iti Ricardo. Anya Ricardo asa umay. Ricardo para day tamanaw. Apay tarakin mo aya. Tapay Ricardo am day tama na. Awan mo't nakakita ka data. Tiliwo mo na. Ay di kalam mumut Nagwaras dagiti mata ni parinteng. Awan mo't makita. Ataw dagiti tanod iti aglawlaw. Ay ano sa mga rod ati agsida iti bugoong inton madamdama. Inton rabe ay. Rumwarak manay. Tatay tanga upa titiliwat. Na, day tagayam ti planaw. Ay kit una. Tunggal rabiyak may tarumrumwar. Kit agal-ala kadagiti ipapaalam kanya. Di mo piksaan. Inton kwan maamuan ni Kapitan. Ay oray man pa'y maamuan na. Amukon no kasano ngay aywan day ta kumpara iktuyan. Kapitan, nasken apagrundaam dagiti tanod mo inton rabe ay. Tanay, agpukaw mo't dagiti bumbilya ti street light tayaw. Ungar kagawad. Nasken amatilew no asino man ti mangliblibas kadagita a bumbilya. Don't worry. Tabili nakdagiti tanod ka nga agrunda da. Sakbay maibus amin a bumbilya dito'y kabildatan. Adda kat tinaloko a kabarangayan tayaw. Ada talaga.
Ket dayta ti ambunda kwaraw. Agalibtak kayo nga agronda Kay, dayta mo ti kanayon nga ibilbilin mawang kay. Ay no makita yo ti agtatakaw. Ay, tiliwan nyo adagos. Nungay tarayan na kami. Na, damagan nyo pa lang, mate. Kamatin nyo Nungay naparpartak ngamda kami. Parpartakan nyo ba ta? Apay paatiw kayo. Ay, saan kami apahati wa? Kasta at tinaturad at chiptanon. Intay, saan mo adamagan? Noan niya ti sidaan ta. Apay ajak damagan. Apay bawal nga agdamagak. Gapo, taawan sidaan ta ita. Ay unay bati pa ng parparigat mo sa akin. Ay, saan ka aparparigatan, Intay? Ibagbagak lang tipod, no? De. Adag tok. Ay sus. Sino nga tayo dahi ta abisita? Umayak man, maribanang! Oh! Nimot gayam kumarik atuyang. Ay. Anya nga tati umay na istoryan, kanyak nga imal aldawan. Ay, wen maray, umayakon! Maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Ha? Ay, nagsaya atin no kasta maray. Ay kat, agyaman ak unay Ay namaray, basit laban nagdayta. Awan anyaman na. Umay kayon tumanin padigwan. Inton agparte kami kin ni Badung kaug iti Manaw. Ay, talaga nasaya at no ado ti gagayawan niya. Di mo nga ron ibusan day ta impadigo ni Marituyang Tadwa ta kano amang sida iti dayta. Ha? Ay, dua tayo? Ay, akala ko ako lang. Ay, dwa ta. Tayong dalawa. Oh! Nagkuna asiksikalaang. Ay, pagbingayan tagaro na. Ay, kasano abingayan? Ay, kukwam dayta, takukwak mo dayta. Ay, dayto ti kukwak. Kat di gulaang daytoy. Ay, nga ano? Ay, dakas ti managing bubukod. Ha? Kit amukmat, hindi pa ilaan. Ay, amumat gayam. Bingayam anasaya at dayta si daan ta. Apay nga, di mo lang malmalpasan nga ging ingat ni parintay. Naimas gayam ti sindana. Itay pa'y nga ginindayon ni tasirok ti mangga. Apay ngamin asip-siputam aya. Mapan ko nga rod ka sa rita. Kumusta ak mo ta? Tapay, apay ako mustam. Damagag ano, sinda na mo't lang yung patiguta. Ay kat sindana atanay nagbayag nga agingat. Wait, so anas kin asanak ka matilew, tuya. Nalpas ka na nagingat, paray. Ay, si kagayang paray. Mano nga oras kan nga ging ingat. Kaslan na imas sa tisinda ma. Ay, un! Karnit manok ngayon padigo ni Marituyang. Ay, nagustuhan ti raman na paray. Ay, grabe Ay, kasday ko maakanayon. Kaya't mo asawain, kanayon na kayo apatigwan ko ma. Ay, wood Ay, awan ti parikot iti day ta, paray. Day talaga yam. Awan tumit manok may mabalin aparchin may. Imbag ka na kaya taadon sa titarakan nyo. Ay, adu paray. Iya arubayan. Naglakalang tagtilew. Ay, uraya mambiit ni Kwaraw. Umay ag-report kanyak, may papan iti panagrondada iti rabi. Patyam mo na may report na king kaparay. Barangay anda. Binilin ko ida at tiliwan da adagos no asino tagtaktakaw iti rabi ay. Adaya magparay. Ada nga ron. Dahita may sa bumbilya ti street light. Tinakaw dakit din. Ay, nagloko mo tanyan na nga la. Hanggang magkumpare talata, paray. Ay, oo Anyaman ti mapasamat. Agtali na itang agkumpare. Umaya ko nag-report ang kay. Ay, nasaya at tay paingor urayan ka. Kanya nga iti i-report mo. Di pa nagrundami iti rabi At nakita mi anang itaray iti Manaw. Nakita yun? Di tiniliw ko ma. Nakataray mo tadagaws. Apay, di yun kinamat. Naglagto-lagtumot nga mi na naglibas ang kay. Naglagto-lagto kayo kumamit Saan kami mat nga rod ang makalagtaw? Kasano nga rod daytan ngay? Nakitak ti side beauty ro pa na. Nakita?
Unang kail. Ay. Kaside-side view ni tata ba daw? Idi, kaliklikod na. Ita, kasi side view na. Unang kail. Kanyat kahit asawan da ita. Naglawag ti kahit nasa unang kail. Ni tata ba dong ti agtatakaw dito'y barangay tayaw? Kitno kumpare. Uray man pa'y kumparim no agtatakaw, Mike. Ay, saan ang mabalin da ita kanyak? Uray umay nakpadigwan. Talaga ajak konsinsen ti mading aramid na. Kasta, ati kapitan. Badong, naamuan samot ni Kapitan Asikat ang taktakaw itirabi dito'y barangay. Nya, kasano ko maanamuan na? Kat, wanted kamot kanaon. Ha? Kasano ko mga agbalin akawantay? Ay nabadong, sumuko ka laangaon. Tala ka man. Sumuko nga. Kat, pudnumat ngamin Asikat ti mapan-agal-ala iti kumkumpurmay. Kauna, tay babaw na gayam. Agpudnukan kin ni Kapitan, ibagam asumuko ka. Ay, nya pa yan ngay. Kat agkari ka saan mo nga aramidon pay. Ay, si kanto mga may. Tata ba daw? Birbirukan na ka ni Uncle Kao. Saan na kon amasapol a birukain? Tada dito yan. Masapol ka nung agsarita kayaw. Iso nga rod ang mapanak iji barangay hall. Akong ungit ka din yung kalmang. Ay, pirmi Kahit ungtan na nga da. Kat adamit nga min basol mo. Di talaga nga ungtan na ka. Ay, makapanervyos Ay, Sapay sa bali nung makaungat ni Uncle Kao. ay di na mabubut nga na. Kuwarag. Saan na kon nga ungtan paray? Sumuko akon. Ay, sumuko. Ay, sapay nakangatumati dwa nga imam. Sumuko ang arodon paray. Amin na kaw, nagiti basal ngay naramid kaw. No kasta, sikatin nagalala iti bumbilya ti street light. Ay, uwi na ata, awan nga rod silaw ijaro bayan may paray. Kat nagsip nga itirabi ay. Kukwat ti barangay dayjay. Inalam ki den. Insubli ko nitay paray. Ay, mabalin pa yung agsilaw. Ay, kumabalin na paray. Ay, no saan nga agsilaw, sukatam. Agsilaw pa'y paray. Anya pa dagiti daddo mga inalalam. Jay upa amanaw. Ta pinartimay, kanituyang ko paray. Ha! Diyan pa diguyo ka na. Waing isaw. Apay, saan na naimas si pan nakaluto na ya? Ay, saan ati pan nakaluto na ti problema? Diyan pa nangalam iti manok. Iso nga ron nga adak dito'y paray, ta sumuko akaon. Ay, di mo ulitin dagita nga inaramid mo Ay, nuulitin pa. Ham! Ha? Anya nga dito nga. He, paray. Ay, pagbaludan ti pagtinagam. Ay, pakawanan na ka din paray. Waing jak to nululitain. Agsingsing peta kaon paray. Ay natatabadong, nudakas saan mo nga aramidan. Ta sigurado adusa ti aguro-oray ken ka. Ala sigay, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon VJ Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.